Da kispa ngut tu ki pajba bawan pe yak film lengkar ka badang pen I pajba mentah po Biju Cinema Hall Shillong mentah kasi. Habalayo banyakaran mati kato kani pajba kilaong bakane ka film ka ba internet hadu kata kamtam hakane ka juk ka ba mentah ba jelai baha drugs. Iba pun ki yam pagi pe kani ka film namar ki kenmau ka jinglong samla hakajing em ka jongki. Kilaong ru bakane ka film ka internet palat berka airu ka jing hikai ki breu haka im lang kasalang. Kemasih kan mau kini ke film laak daki keluar ak film ke jela kibala pau bah hapo YouTube. Kom upahe ipuliau kodu sanmi Arman Disiar Anthony Kriam ubade unong roy haga juga por uker channel unong le komedi hapo YouTube. Ya kini ke film la ring berpenwandur naiba Elijis tongni. Kirim kis pada mundur dan sepan. Tidak bekerja sukuman, abang Iwan pej ni film lengkar ni Pak Biju, akan ika live poetrik, kebam taksi. Ni scam rupa kejing man jungi, akan ika sini kebam talang kejing ayam sem lang ya ki nongak ni film, ngibai dan matalang ni film. Bat ia berok ki bahing basem, aku boleh kerpang rui director ni producer jungi ni film, bai lala pan pengandur, bat shna ni film kebai tenan. Nggak syukur paru ki pajba ba kinwan ban kersan ini film lengkar nak ba pinsaki la ki jong kikmat hang ni po Biju Cinema bat ka film kalong ka ba itnat bat ka ba ajing sing shibun khamtami ki khna sama kum hakani juk mentah ngamatai ya ka story rai nong syong ba ka film kalong ka ba itnat na quality hadu ka film kalong ka ba itnat ba bat ka ba ajing sing shibun khamtam ki khna sama. Nak kalian mungkin aktris mungkin ku bahan taksi. Ku yam dari film ladi teh. Tapi lo pun mungkin jalan deh ke skrin bahaya. Itu nadi namar ba nong nol ap kemilan tila arsenam tama. Dari mentai yang ladi per kam sengat mentai kam rekod kniat. Itu nadi. Aku tu ka video pi lo pun mungkin jalan deh tu ki long kan orang pun long ki acting jong ki way pada ki artis. Ya itu nadi palat ki acting jong baro. Yang ni kami jeng bon nang tak bon aba barok kilang ki ba bet lot te wala kata ru ngai ladi rang dang ihi ba don ki badunah den sai te wala kata ru ngan persang melek biang bah nang ni syakmat susu te nak kalian pi mai pi singau kum lah pi wan page ikun ajang lah hapo ka screen bahaya ke biang internet palat yang naga film te ki ju ai mesim na mi Hai. Kumno pada lo ipoi hakanika long banmang aktris kasih mah. Dia kajing am sim remping apa bisa senang ne kumno ne ini long kum katakan pi am sim hakanu karukam. Ai mesim hi nga namal ban long ban kumta bang ban mangkiu syuprang. Te kena film lengkar ri ka internet kalong ka ba pen I ka jenlong palthai ma te ka bas palat ka film te nakala ki para jo aktris mah siapa pipet hane bat hak tu ka film kadang-kadang ka jingya phari man tu pi
kadon namar haka film ngai ka role bayo sanmi de ba ilong kumbalong no kumbapen bit sendang ne babit pisa tambah wah ta kamlong mo kumta kamlong ra hapte lang hapte pare ilong ibreu ba jai kumtai kum kaparang suthu ile joma be imlong kum karun kad namar ba haka film bon sien ba kibre ki shim kimot bet ke ka bala ka film kalong kembadi shisha be ka prathe hoy tambah kamti kum tama like kum balbon ba actor badi drug say imlong ken kum ta kum ka rule jung i ya jikpa jong pi ilong kum no ki artist mano ba nakde jong pi long ba pi I feel back no ba kham itna ngam ong le mano nang to be itna ne ban itna le wat ya hin mela diru i akte ngai i kadon hi ka jing duna khandiat i hang tong ni tambang ni khasing nang ngilong kum nang nang khampen kiyo ile jong te nang khampen nang khampen chilori le jong kum no ban akum no ban ingi haban pet ken no kaliang ni so babakla ni nakano kaliang ni so kum bakaduna hai ta kan temen yawan ketemu we lai sau san rio nyo rakandai Sekawira ko ban ai khublei kerpang i producer i Elias Thongni i bala aila dia nga ban akne ka film te ka jing khublei jong har kale cha i mei i bala ju support dia nga na du men shwa banga ong i bang ko ban no actress te ila sedang shona ka production na jong te kibri nang tu kisa itu kisa khad dia nga te nga ai khublei mei khublei shibon mi nanta kumjur i pc badon lang hani nya ki para jong baro kini khun jong han ban ki bala wan support dia am tas ngi kum ikong ri badon lang te khublei shibon daga guys kamba ngiro nang nish kman inang le bha shushu te kermen ba phin sai ibyang yanga ko ipat ka film kata hi ini mana tu Anjali pide yu ya actress ya sambe Kakak. pide kakak te pi pe kad mana ba ak kena ka film Kakak. ya ilong kum no kakak ne ha film ni kan le Internet. pi tenat te pi tenat pelad i te i kham khor ne ilong kum no kena ka film jing pe jong pi Ibes. ilong i best ha